Достор, продукталардан мынандай сырный кетчуптар, соустар 72 сомдон. Момдай кетчуп Балтимор 94 сомдон, 62 сомдон. Момдай макарондар бар экен 23 сомдон, 400 грамм. Мындай турат. Момдай развеснойлор бар экен 176 сом 3 килограмм. Кесмелер бар экен, момдай лагман кесмелери бар. Акча 39 рубльдан 400 грамм. Момдай кеспе деп коет. 39 сомдон. Момдай 1 килограмм 900 граммдыктар бар экен 67 сом. Дагы эмне? Мына гречка бар экен. Гречка 25 сом килограммы. Момдай 2 килограммдык макарондар бар экен 137 сомдон. Кыскасы достор, продукттар биякта арзан. Биздин продукталардан өтө арзан. Момдай чай 121 сом, 123 сом. Бета чайлар бар экен 189, 184. Достор, момдай печеньялар бар экен. Мына толтура печеньялар бар ар кандай. Мына тим печеньялар 300 тими деген 330 грамм 96 сом. Тими деген. Бул жакшы, ширин десе болот. Достор, консервалар дагы арзан. Момдай сгущенка бар экен 95 сом. 1 литр славянка сгущенка 144 сом. Мына печенье Чокопайдака 155 сом. Чокопайдака 155 сом. Мынакей 155 сомдук. Достор, пряник 1 килограмм пряник 168 сом. Тушонкалар, мына кальмарлар 158 сомдон. Сардиналар мына 144, 137. Уйдун этиндеги тушонкалар. Ошол достор, бияктын баалары менен тааныштыңыздар. Көрүңүздөр, ценалар арзан. Алып жесе боло тургандай. Арахистин багасы 249. Достор, горох жакшы нерсе. Мындай соктор бар. Бул не сок? Бул черника сокудан 1 литр 69. Бул брусника соктан 69 сом. Облепиха сок. Облепиха сок 95 сом.